Sada ćemo pogledati funkcije rasporeda. Ovdje u pametnom domu imamo sve što nam treba. Ovdje imamo alarmne funkcije, mogućnosti i sada ovdje između raznih opcija biramo raspored. Već imamo nekoliko. Svakodnevno svetlo isključi, senilo otvori, senilo zatvori, znači može bude ovako da svakog dana isključi batina svetlo u toliko i toliko sati. Ili možemo da kažemo senilo zatvori svakog dana osim utorka i srede. Sad ćemo vidjeti kako se pravi novi raspored. Kliknemo na plus i kažemo opis. Recimo, hoćemo da uključimo noćni režim rada. Hoćemo da nam to uključi svakog radnog dana i da izaberemo scenarijo. Imamo razne scenarije ovdje koje smo mi izabrali i napravili, ali recimo sada ćemo noćni režim. I vreme, jednostavno da promenimo, znači vreme, hoćemo to da bude u 21 i 00, ok, evo to je 9 sati PM, noćni režim, izabrali smo ono što nam treba i to smo zapamtili. Sada će svakog dana u 21 sat da se uključi alarmni sistem. Tako isto ovdje smo napravili da nam se senilo otvori kada sunce zađe, tako da imamo u 5 sati 55 minuta, isto to možemo jednostavno da promenimo, da nam se ranije recimo otvori i to je sve vrlo jednostavno i praktično. Hvala.